Menteri Rang Baru Kari Narendra Modi hanya kesengi ulaong baka aspirational block program kanile ban kintiu ya kaurukom im kinong song kari ha ka block level. Menteri Ketenaga Development of North East Region Tourism but Culture ka Sarkar Pedeng Uji Kishan Reddy hinan kesengi ula pelat padba ya ki 5G training lab but ki 5G application banding kong tam kari ha kaliang kakwat yakya ha barok ki jela kathan chatay lamini. Menteri Ketenaga Kampo yang buat cooperation ka Sarkar Pedeng u Amit Shah hinan kesengi ulaong baka Sarkar kapentik na ba onam dan ki benta ha ki imnang salang ki ban sya e syadien ha ka jingya limpi jaki kampen roy. Menteri Sarkar Pedeng Dharmendra Pradhan minta kesengi ulapli ka Bharatiya Bhasha Utsav pat teknologi bat Bharatiya Bhasha Summit ka paasngi ha nangba Delhi. Hakalimpong Asian Games aja apply Rohan Bopana bat ka Rutuja Bosale kilawan rana miyakari da kabala banyo kur tak maksiar ha ka jingila kai mixed double tennis da ka papenim ya UN Shu Liang bat ka Zhong Hao Huang kiba nakari Chinese Taipei ha ka jinga kun final ha Hangzhou ha China da ka